Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kidokot ka Jantia Production. Hagajya trailang bat ka All Meghalaya Dancer Association. Kakhot biang ye kisamla kenthei bat shenrang ki badon sam napo rilum Jantia. Banya shementa hagajya kopshat barwai. Lapen long ya kane ka jya ko lengba ka online audition. But on tab ya ki video haga kala baar hapok ka YouTube channel Rilum Jantia Superstar Season 1. Kabusket nakabanta ki nongjom labenta ha ki arbenta. Kabaar lakshi pawajar tengka nakabanta ki nong ruai bat nongshan. Kajing temu ban penlong ya kane kajing kop shat bat ruai kalong ban kentiu ya kisap ki pong kisamla na po Rilum Jantia. Lasha ban ya shembenta da kabarwai tang de kijing ruai khasi Jantia bat garu. Ngade I dapis chiang bat ngade I vice president jangka Rilum Jantia. Kabai ngakwa ban ông bà ni cũng kỳ Rilum Jantia ni kwa ban kentiu ya ki badan sab dan talent kanang bukin ki ushup. Tapi ada biar em ka online sih. Bentar ang Fast online. Ada bentar keempat ya sih pokok kuota. Bentar kita penyak sih ko online bet nama ba na kita kikat tu kan di badan exam kena kita pun pak la phone dengan bakadan ke exam di nak yang juki bon di badan sab na po Jantia. Ki ông ba ye up dan nomor ba jisang la ban bo la sedit kan di level terek. Pan perkut ya ka online audition. Di nana nang tangi extend no ya kan ka online kan ka fast online yang extend biang kenang ba kita ki bala ada ko exam badan exam ki badan po ji juki tekin yo lat ban continue biang ya kan ka online. Kadang mentah la don ki contestant ki bala dan mentah ko online. Dan kita mudah bon par ki bala ko ba bangin pan sim benda kan ka online. Kan ka Rilum Jantia Superstar. Ini kita temu jungi kita temu jungi ka Jantia Production dengan ka All Meghalaya Dancer Association kepada kau ka event manager ban page ka biang ka program te ini semua ban IMC bikin ki badan sab na Jantia nama ba kasin ko ka ba ini Davi ibede iba president juga Jantia Production ibalit ban di present lu ya ka national level hak India Telefied dan kalian jung bat kalian jung ki khot jung ka Jantia Production ki pin kalian ti na mata ki dan sab jung ka Jantia nomor bangi ibun sin na po Jantia ki sakot haju de na kalian ngani ka Jantia Production ka kwa ba om ki khana jung na po Jantia ki sakot no tang po platform la ni po stage na po Jantia ngai na kalian ngani ka Jantia Production ka bayat limba ngani ka Rilum Jantia de kadai ka kalian ti ka ba on plenty na mata ki samla dan sab jong ka Rilum Jantia pro ko bai bukan kau baro namar ada limbangan ka platform bandan ban sim mata ka Jantia Superstar kandan kalian tiru wat ban poi ha ka national level lani ha ka state level kanya step by step right entah kadang ko ban jep ha ki kana ban sab na po Jantia bangin penduk usia biki kendai ha tu po ga kita ki contestant ki ba kwa ba ba la text message changi number changi yang ba ang ikwa ban continue biang de banyo jing tip yaki tengah kwa ban ai ki number phone number ta jong kini ki ba kwa ban de online audition ki la ban ai ho number nyo real sao iwe khandai arnon prasan lai ban we number khandai lai real asao khandai iwe ar nang ta ban nyo real sao iwe khandai arnon prasan laiแต่ก็นี่ก็ลงจากตู้สิขนาดที่บอกปัดยอบันเนี่ยออนไลน์กีฬาบันผ้าเอาหนึ่งนัมเบอร์ขนาดบันซุปอย่างนี้บันเป็นจิตมุ่งจงนี้ก็ลองบันนี่ชิมรสเป็นบรอกกินจุ่มไว้ลาบันเด็กกับJantiaกับบันเด็กคาซีกาโรHindi Englishกินดูกินจุ่มไว้กินบันกีฬาบัน accept อย่างนี้แต่กีฬาบันผ้ากินนัมเบอร์กับบันอยากการfinal กินเป็นลองไปนะปกติ offline กับบันฮอลไปAda yang mentah ingin perlong flat ke online cuma, link ke online, ke fast online, second ke quarter final ingin upload no YouTube. Mentah datang ke fast online, ingin ang pediang shaky, video jongki, bat ke second online ke bahap ke quarter final, ingin upload no apa YouTube, jongkan ni ke Rilum Jantia Superstar, kemudian lagi ke semifinal. Diki baca je nak ke semifinal pat ngin sa announce ki kino ki ban yakun apa ke grand final ni, ke ban salong offline apa hall. Jadi jifu jadi kalau ke price su la ibu la ke jong ke ban total ke price berokhat kan long 8 lakh 10
kemudian masih teng ki nawai bat masih teng la ka jong ka price ki nong sha ya ka simi lu le offline nomor bentar na kalian sarkar tempat aina ini begin pendek offline pendek offline te ka dawngi dang le share ko online bank dia ka final pat ya le bet ben ra bet da ka offline bet ha po hol bet khnang ba ka platform bet na kan dei po hol Yaka final pelong yang. ya ka final ngin lo ha po district library chuai Kemudian ya kena pediang tang ki nong na jentiane berkasih lu. ya kadi ka sa ngin dia tang na po jentia ki panabang ngin bisa ki kwa ban ketiu betang ki bri na po jentia dari lu jentia area ruai kani karta kan kamdan ta kan gade bet menong no age limit ngimdan karta lagi paret ne ki bahe lu kan nong eju kala kan nong dibet kan nong solo mat ke guru tama ya ka kategori pat kan nong ka singing la ka jong kategori kadang sing kalau la ka jong kategori final ngatrai la da yo ka permission ni kemudian kala kan nong na ho benai rio mang sutu kau kini ki benai bet nyo sedang rio nyo sai ngai la kham sok ki ban yo ban long ki ben ne ka pemanta deng i ban yang sarkar kadang khang deng hapan jiat phai ki khana deng bagi ki online ke deng sa jiat pha pat ki ban pas ka final pat ni sa announce pat ki ban manu man sa jiat hadu menta ki la don ba absang no ki contestant mang dan kam si pon ki contestant bingun yo ban jiat phai ki khana ki ben mar batang kandiat tagi dang na tagi bot ki contestant ni ban jiat jai ban jai ki khana khana ban ngin ra ki siapa ka final yang Jantia Production enggak ka on Mikhalia dan Sostion ni kulabu ya ki job nang thina po Rilom Jantia Superstar season 1 tine kliang chungi ngin jiet ya ki siapa ka state level badang state level ngin sai jiet lu ya ki apa ka national level kalau kat kum ki video juki kat kum ka perform juki tingin pe ya ki kidang ki bentang ki begin belum direct page kana siapa ka state level badang ki kat tu bentapan ngin yo ban pha ki ha po ka national level dengan kuat bagi bagi kisah ko tang te ni kuat bi ko kelenti ki joki na po ka state level ka national level terta te na klien chi kata ai ko ngi kerpa de pi kena dan sab jo ka jantia ba fin le pha ban pha kham kloi no ya ka video chi kena bagi ngi yo ban pen ka video joki pa gila ban upload no ya video ha po ka quarter semi final Kena terik pi pediang ki video perbalan lain sen. Menakan ni kalau first ni pilihan tang lai pau. Dia nak jingdan cing lai pau ki dan sekat tu kan ni pat ki bakwa ini ki pun ha ki ong kwa benda online biang ki phone na ki thain war jantia na is jantia dia ki contact ki phone ki ong kwa ban extend dia tu ka ya kan ko online dia tak kadang bisa extend be kan ni kan ba ki ti bakwa ru ki ni nomor kan ni platform kan dia tak po jantia update berapa wai. Sedang terik yang sedang terik online. Kesedang lalu si terik Februari dia takut nak menahan ni lai phau tarik menin mo lai phau tarik dan tak tahu dia nang sawana khang ni ru ban tip sepi ba ni adang extend menta ya dika online dang extend online bar hadir bangila sutu bukila pha ki video jungi dan isno bangin ni sutu ba ka kota sini kan kot tengin sa announce ki apa ka group Kemudian mau tak empat tip lah. empat tip dia hadir bangila yo contestant ki babiang ngin sa announce pat apa group ba ka quarter final kan sedang no hak kita rek bagi semi final direct Terus betai pi kendat pin besar pun no naka view na naki naka sap. ya video impact naga view but ka along by 50% naga view 50% naki pon ki judge in total lang